uvijek ga mrzio, nisam ga mogu očima gledati. Ovako bio nebitan uvijek. I onda sad ne mogu ja to, nije da je sad taj, ko se pita, već njegova je radnja, šta ću, ne mogu ja u njegovoj radnji komandovati. A družimo s tu i onda se on šlikto, jer to je šliktađija. On ti ovo, ono, znaš, smiješano, to je gad jedan bolan. Pa Ramiz nam je dobro rekao svima bolan. Sram vas isti bilo je prvo meni. Ali ja kažem odgovor, ne da se branim. Ja sam ga uvijek mrzio i nikad ga nisam doživljavao. Meni nije smio progovoriti djece mi moji. Ove je šprdo, nema šta im nije radio. Meni nije smio djecem, kad meni da te prebijem, jebem ti mater. Je to gad jedan bolan. I onda ti sad izlaziš na to mjesto, ja sam bio realno za Tajiba volio i bio vezan. I šta ću dođe tu, ne mogu ja sada otirati. Oni ga štipali, ovo, ono, eto šta. I dobro nam je Ramiz rekao, sram vas isti bilo, sjedite s ovom kamatarčinom, ovim kerom, nema šta nije nagovorio. To je žuti bolan, to je jado, jedan profiter, gad. On je bolan, on je unesrećio more života, ljudi, djece mi moje. On je sve probleme u ovom gradu napravio djecem. Evo, kunem se oba dvoje djece, sve probleme. Ovaj grad bio bajka. Bajka, laha mi. Bilo je tu i sitni i problema i ovo, ali to se mirilo. Ja znam kad se Ramiz čelo i taj posvađao u senator, pa došlo je malo i do pištolja. Za sad se pomirili. Jebo, to su normalne, to su stvari bolani ljudske i da se posvađaš i pomiriš. Ovo su bolan životinje koje su uništile ovaj grad, ba. Ja vam to odgovorno tvrdim, djece mi moje. Odgovorno tvrdim, životinje koje su došle i uništile grad. Šta vam je bolan? Za jest. Jes, u Turskoj ga deklavao štocom, a žuti pobjegao, ostavio brata. Zamisli kako vas ostavio kad brata ostavi. Zamisli samo to. Kak si to... Eča, razumiješ? Ono viđali, nismo se družili intenzivno, ali viđali smo po kafanama pa zasjednemo i po čitavu noć, znaš, ovo ono, onako bio i smiješan, Zika, zajebant, nije on nikake, nije nikad on davao onake, i onda se posjećao sa šiptarima i pucao sam na njih, bilo i 5, to je bježalo jebote, nije on dao fore, nije dao pardona, nije on. Onda je tu krenuo, i to je žuti zakuo, oko stana, nakon da rekao ovaj Naseru da je obio taj stan, tene, nakon, koliko mogu vratiti. Nije me to pravda, nije me žuti interesuo, niti šiptari, nikome nije interesuo. Znam da je nešto tako krenuo taj rat. I onda im Zika nije dao fore i to je to. Da. Znam, Švrtka je. Ma ja se ne bavim jel on izašao, vjerujte mi, kunem se oba dvoje djece i laham. Ja to i kad pričam, samo diram državu jer ne može on izaći iz tog razloga. Ma on nek izađe. Ja sam rekao svoje i nećeš je pričati. Znam li rundu, znam. Znamo, Muharem Čaušević, Pele, umro je jebao ga otac onaj mrtvi. I oni imaju tamo baje koje kad ultras i ovo ono, samo i otjera iz grada, očere i tamo istočni dio. Imaju raspre, ne daju da se šire tu. Nek odu šiptari, pa nek tamo foliraju po zapadnom Mostaru. Nek foliraju po Banja Luci, samo more u Sarajevu. Jer su ovdje erane karne jedne, prodaju se za ručak. Kodu, nema tamo foliranje. Imaju odmah ljudi tamo, država stane, imaju ljudi jaki.
Mora to tako funkcionisati. Ovdje kogod dođe ovdje mora raditi šta hoće. Došli neki motoristi, došli ovi, došli oni, ovdje samo vi. Ja. Ma je, sram je Bolan bio dobar čovjek, već on imao gard za ove gadove, nije im dao pristupa. Evo, kaže ovaj da me gaši slao po cigare, istinita informacija. Što ja, 1, 2, 3, da ne moraš ni slušat. 1, 2, 3, 1, 2, 3 i pošto me gaši slao po cigare, ti više moraš novi profil, pa te opet 1, 2, 3 i eto. What it really means to live life golden. It will go.